king kapito ng aldo, nobenaryo. Ating mumunang aldo tridum para kang San Geronimo. Ing kabiasnan, nanong kabaldukan, belwan mata salita ding angeles, nunging lukot king biening tao yang ala, tukil yang matni, kampana yang mange. Kasal pantayan na nanungay biena, bundok laman ding alipat ng lukal, nung alakang luko di daun ke maning bieku, alang kabalduganing depat ko. Ing kabiasnan ating kayangganan, nung miras na ing takdang panaun, akit tayaing Diyos sumulay ang puso, magari ang lugod, magari ang Diyos. Akit tayaing Diyos sumulay ang puso, magari ang lugod, mag-ari ang Diyos. Hinglag yun igpampo ng anak ang po ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin, King Aldo. O Diyos sa ipaming mayupaya, pupurian at sasambanda ka, king kekang alangang kayapan at kabantugan. Ika amiglalang ke kami at karinganggang at syuketi king yatu. Ika ay lang sawang manintindi at magparamdam, king kekang emuna nung lugod ke kami. Tunay pinintutukang mayap, Ginong Diyos, kaya may rapat mong ibyemi keka. Ing pami parangal at pamamuri, king kapamilataning ke kaming pamanyamba. Ginong Diyos, kasumangid na po ning kekang kayapan, patuloy kami pamurin lubos mi kakasala keka at karing paraming tao. Inyalawus lub ke pong manyawad kapatawaran, karing hanggang kasalanan ay ararapat mi aldo. Ding kasalanan ameging sangkan, ning pangapako at pangamatemo king krus, ban kaming miligtas at mayatbus king pamikasala. Sa salpantayanan ming matibe, aking kapamilataning kekang banal adaya, aminagos ibat karing sugat, amenibatan king kekang katawan, ing mipatawaran kami. Linisan ming mabilog ming katawan at pangataw. Baan kaming maging karapat dapat marap king banal mong harapan. Ilakaw mo saing nanumang sakit, paginakit, kamwa, kayabangnan at pamagmakasarili, bagkus kapnuan mo din kaya kaming puso, ning kekang alang-anggang lugod. Gino, lubos kaya pong pasalamat karing hanggang grasya, ay alang sawang pagkalub mo kaya kami, aldo. Tunay piningi kami lubos makibalo karing ke kaming pamangailangan. Inyasat kapilanman, emo pagkaimut ke kami ding kalam areti. Turuanan mo kami naman na lalo milapasan ang apalabungan deti, king kapamilataning pamanda kemi karing kaparaming tao. Gino, turuanan mo sa ring balang metong ke kami, na ibuklat mila ding kekeng puso at pabusanda kang manimuna karing hanggang kekeng daraptan. Dinan mo kepong mas lalong matibe kasalpantayanan keka. At king kapamilatanan ning pamagnovena mi, king kekeng malapatron, San Geronimo, ing lalo kepa sanang milapit keka. San Geronimo, abirian mong sumulat at misalin king Biblia, ban lalo milang lubos aintindihan ding kekang banal ay amano. Gino, pabustan mo sana, ingke kaming malapatron, San Geronimo, bilang doktor ning Santa Iglesia, ing magsilbiya sanang inspirasyon kaya kaming balang melalang, lalo na karing magnasang sumuyo king Santa Iglesia. Sana ingayapusan mi, ingkeyang kasipagan, ampong kabiasnan, king pamanyulat at pamisalin king Biblia, na minye mas malalam akabaldugan ng kekang kasalpantayanan. Manano na sanang lalo kepang maging masigasig, king parasan ming misulong ing sarili,
balen, at pisamban. Ginong Jesus, anyawaran mi ing lubusan da kasanang mas akilala. Luguran at ay asuywan da ka king kapamilatan ng San Geronimo. At ay sabiemila din kang banalayamano. Iti ang adwan mi king kapamilatan ng Hesukristong ginumi, kambening banalay Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapitong aldo, San Geronimo bilang mapamintong alagad ng Diyos. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo. Mapaladla ding daralan kaligaligan, uli na ning pamatupad da king kaburyaning Diyos, uling karelaya ing kayaryaning banwa. Panalangin. Ginong Jesus, gawan mo kayang tunay mong alagad, mapaminto, ing kaburyan mo yung pamintuan at aliwain kaya kami. Ing kalingwan mi kaya kaming sarili, pusanan mila din kaya kayang krus at tuki kami keka. Iparalami saing kaya kang banalay Espiritu, ban maging tunay at tapat mo kaming talasuyo. Malunusan na talasuyo ng Hesukristo, Geronimong mapagtiis, tunay sa lamining kapamintuan. Anyawaran mi king nobenang iti, ing mamilatan kasake kami king Diyos, ban kaming patuloy miyang tabayanan, lalo na rin kaya kaming kayanakan, at ing karelang puso at kapanamdaman, ban kanitaying tunepin maging tapat na lang talasuyo ning Diyos. Manano na sana ing maging makabuklatla rin kaya kaming kaisipan king pamananggap, nung sakali man ing aus ning pamanyuyo king Diyos, datang iya. Ing pamagnovena mingiti, makaparikiliyo para king pamamuri mi king Joseph pa, malapatron San Geronimo, ilapit mula sa kang Jesus, kambening nuwa na Birhen Maria, din kekeng pansariling kayadwanan. Kinmit mong katahimikan, idawan tala rin kaya katamong kayadwanan. Ipami, atsukabanwa, misamban niya yung lagyo mo, datang kaya kaming pamagari mo, may pamintuan ng loob mo, kaya tisulip antibanwa. Bapo Maria, may mo kaking grasya, yung ginawa tsuke ka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga, ning atyan mo Jesus. Santa Maria, Guning Diyos, si panalangin mo kayong makasalanan, ngayon po ning oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ikpa, king anak at king Espiritu Santo. Antumoy sa jarang ligaya, ibat king kamumulan, nginit manggaman, king alanangga. Amen. Panalangin kang San Geronimo. Kaluguran mi ipa, tunay piningi kay kaya kaming ginuning katutuan, at din kaya kang amano, ing magsilbi lang sulong-sulok, ing dalaning kaya kaming biye. Pasalamatan da ka, pauli ning pamamaya mo kaya kami, king metong apatulunan, kalupa ng San Geronimo, at ding aliwa pang relihiyoso, apatunay king kaya kang banal-aral at katuruan. Magparalampu kami, nasaupan at antabayana na kami, ning kaya kang banalay Espiritu, king pamag-aral mi, king kaya kang banalay amano, at baywan mo kami, ban maging tunay kaming talasuyo mo, king inspirasyon ning kaya kaming patulunan, San Geronimo. Itiyadwan mi, at dalangin king mayumumong lagyo. Amen. Litanya ng San Geronimo. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Kristo, pakaluluwan mo kami. Kristo, pakaluluwan mo kami. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Kristo, pakiramdaman mo kami. Kristo, pakiramdaman mo kami. Kristo, pakapakiramdaman mo kami. Kristo, pakapakiramdaman mo kami. Diyos, ipabanwo. Pakaluluwan mo kami. Diyos, anak kami niyaklong kingyatu. Pakaluluwan mo kami. Diyos, Espiritu Santo. Pakaluluwan mo kami. Santissima
Trinidad, dameto nga Diyos. Pakaluluwan mo kami. Santa Maria, Ipanalangin mo kami. San Geronimo, Ipanalangin mo San kami. Geronimo, talapanwalu, king banal na kasulatan. Panalangin mo kami. San Geronimo, dakilang talasalin ning banal na kasulatan. Ipanalangin mo kami. San Geronimo, doktor ning Santa Iglesia. Ipanalangin mo kami. San Geronimo, talaturo ning mayap, apami dapat-dapat. Panalangin mo kami. San Geronimo, mananakop daring herehe. Ipanalangin mo kami. San Geronimo, salamining kakaluluwan at biye kasimplian. Ipanalangin mo kami. San Geronimo, aligining kasalpantayanan. Panalangin mo kami. San Geronimo, piyalimbawanan at talapayo daring kebabaynan. Panalangin mo kami. San Geronimo, emi musingan na puri. Ipanalangin mo kami. San Geronimo, ipaning kabyasnan, pekamatenakan karing sabla. Ipanalangin mo kami. San Geronimo, patulunan ding sablang magaral. Ipanalangin mo kami. San Geronimo, patulunan ding mi panibalan king pamanyese karing libro. Ipanalangin mo kami. San Geronimo, patulunan daring talasalin daring bawat amano. Panalangin mo kami. San Geronimo, patulunan daring arkeolohong biblika. Ipanalangin mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning metoyato. Ginoo, patawaran mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato. Pakaluluwan mo kami. Pamupos sa panalangin. Ipaming mayupaya, birian moing purianda ka at pasalamatan da ka, pauli ning pamagkalub mong meto nga tune uliran ning kabanalan, San Geronimo, ingke kaming malapatron. Ipagkalub mo na, ingke kaming pamigagana ka, ingke yang biyek et isulip, ingaya pusan misana, ingke yang biyek kabanalan. Amig kalub kaya, king biya langanga, king kapamilatan ng Kristo, kambening banale Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. King lagyo ning igpampo ning anak po ning Espiritu Santo. Amen. Maya payabak po.
Mayang payabak po. Kapangyausan para ka ring kakasal. Edwin Ramos, 40 years old. Manoknangan Concepcion Lubao. Anak ng Eli Ramos at Angelina Sita. Makatalagang kasal kang Arlene Torres, 29 years old. Manoknangan sa Nicolas II Lubao, anak ng Rolando Torres at Perlita Sita. Nung atin pong tututol o sumbagal, kareting kakasal, malyari pong ibabalo tana mo king opisina ning parokyo o diretso tana mo king kakatamong pari, dakal pong salamat. Maya payabak po. At syutana king kadwang pulot anam ng domingo, ning karaniwan na panahon. Iabetala naman kaniting Santa Misa, ding intensyones ning balang metong kiyakatamo, bilang kapurian at kapasalamatan king Ginoo. Antimurin iabetala ka ring panalangin tamo, ding hanggang doktor, nurses, at sablang frontliners mabilugayato, asasaup at magmalasakit kiyakatamo, kaniting pandemyo, at ding sablang masakit at miapektuano, kaniting virus, ing kumayap na lasanang malalagwa. Antimurin para king kapasalamatan na ning mag-sponsor, king kasyam ng aldo Novena Misa, kang San Lorenzo Ruiz, kambering karelang pamilya, Tony and Roslyn Marali. Antimurin para king kapasalamatan da ring mag-sponsor, para king Novena Misa, kang San Geronimo, lectors and commentators. Antimurin para king kapasalamatan, kambening karelang pamilyo, Annie Flores. Para king birthday blessings dari, Menchu Layug, Doktora Trinidad Roque Arcilia. Para king special intentions dari, Mr. Rodolfo and Vice Gov Lilia G. Pineda, Governor Dennis Enyoli Pineda, Mayora Esmeralda G. Pineda, Board Member Maylin P. Kayabyab, Mauro Vitug, Chris and Mel Imbo, Henrik Gundersen, Sarah Claudine Banyes, para king good health dari, Samuel Ostiniani Jr. and family, Among Francisco Mendoza, Doktora Arnel Sohyong, para king malagwang kapaldanan dari, Agustin Nelson Vitug, Bernadette Lim, Maria Cristina Arumin, Leonora Dizon, Consuelo Mendoza, Angelita Bansil, Elvi Dalusong, Amado, Benita Kabiling, Danilo Pelayo, Railin Misha Datu, Gina Luis, Benita Kabiling. Iabetala naman ka ring panalangin tamo, din kapatid tamong mayangon na biye, lalong-lalo na ri, Rosario Santos, Emigdio Lingad, Joseph Santiago, Jesus Tayog Sr., Eugene Vitug, Andy Arcilia, Ludovico Lazarte, Norberto Miguel, Erlinda Dakis, Antonio Roselo, Danica de la Cruz, Maria Monica Manuel, king kayong first death anniversary, Lutgardia Baluyot, king kayong first death anniversary, Amelia, Romeo Albus Ocampo, king kayang 9th day, Johnny Uy, Antonieta Chotico, at ding Maldang Kaladwa, king Purgatorio. Muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa ating bayan ating alalahanin, panahon tayo'y inalipin, ng alang niya ating sambitin.
Pagliligtas niya sa atin, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Kilakiuningig pa ang paning anak, paning banal na Espiritu. Amen. Ang grasya at kapayapan kinatayang sa Kristo, lukod ng Diyos, sa ating pamisan metong kin banal na Espiritu, mantabi kay kayungan. At kay kahantimurin. Kapatid si Siyantala rin kay katang kasalanan, ban karapat dapat talang pagmasusyan, dating banal na misteryo. Ginang Jesus, singwa mo, matatag yung wa, king kamurian ng igpa, agyabang inarap na ka, king pamela sa king krus, Ginoo pakalulu. Ginong pakalulo. Kristo Jesus, apanalikan niya ing kay kangamano, uling bibibi ka, agpang king kapaniwalan mo, Kristo pakalulu. Kristo pakalulo. Ginang Jesus, king wamo king igpa, utang mi ing kapatawaran at biye, Ginoo pakalulu. Ginong pakalulo. Hindi sa may payang totoo, pakadulwa nakatamat kayong pangapatawad na rin kasalanan tamo. Itala nakatasan na kimpiye lang hangga. Amen. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, at kinyato, kapayapan, daring taong kayang kaluguran. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, at kinyato, kapayapan, daring taong kayang kaluguran. Ginong Diyos, sariling banwa, yasik ang mayapayo, upurian lakan, parangalan, maligayan, dapat sa sumpan. Upurian lakan, parangalan, maligayan, Dagat sa sumban. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, at kinyato, kapayapan, karing taong kayang kaluguran. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, at kinyato, kapayapan, karing taong kayang kaluguran. At kinyato, kapayapan, karing taong kayang kaluguran. Manalangin tamo. O malukudaig pa, eme pagnasan mate ing palpikasala. Nune gulutan na ing kasalanan at magbalik ya king matulid. Banketa miyeya. Balo mong may nakamit matbud, manatili mo kesa ng patawaran. Ibiyeke kami ing pamisip ng Jesus. Ban kaya bena, makatangu keng wa, keka, kambening masapsap dang lugod ding mi patawaran. Gawan mo kami namang mapamakalulo, karingaliwa. Idiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Pamamasang ibot, king libro ning propeta Ezekiel. Ingamano ning Diyos, mi pabal kanako, ngano. Sasabihan yu, makatuliran ing daraptanan ning Ginong Diyos. Makiramdam kayo kanako, kayong Israelita. Isipan yu, kinging paralanan ning pamirapat dapat ko, matulid. Ingkaya kayong paralan, yaing matulid. Potang tuknang yang darapat mayap, ing taong matulid, at magmula yang dapat marawak, at kay bat mateya,
Mateya uli na ning marawak at depat na. Potang tuknang yang darapat pamikasala, ing taong marawak, at daptanay matulid at mayap, liligtas na ing biyena. Akikilala na ing daraptana, at tuknang yang darapat pamikasala. Inya eya mate, manatili yang mabibye. Ingamano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. O Ginoo, ganakan mo ing kang pakalulo. O Ginoo, ganakan mo ingke kang pakalulo. Ginoo, kako'y turo mula sa kang dalan. Ituro mo kako ring kang tuntunan. Ituro mo ko at tayran king kang katutuan. Uling ika ing kakong Diyos at kaligtasan. O Ginoo, ganakan mo ingke kang pakalulo. O Ginoo, ganakan mo ko, lugod mong eko kupas. Aketapang minuna, kaya ka ng pisyag. Kalingwan mo sa inggewa kong kasalanan, at kainan inyang anak ko. Uli ning wagas alugod mo, at kaya panlub. Emo ko sa kalingwan, O Ginoo. O Ginoo, ganakan mo ingke kang pakalulo. Mayap ya ing Ginoo at makatuliran. Tuturune ing tune dalan, karing makasalanan. Daralana la ring mapagpakumbaba, king dala ning katuliran. Karela tuturune ing tune dalan. O Ginoo, ganakan mo ingke kang pakalulo. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Filipo. Nung atin man nanumang ulaga ke kayo, ing ke katamong biye, ang makayagom kang Kristo, nung tuneping mapanagyag ing lugod, o ing espiritong atsu ke katamungan, o ing nanupaman panirog o panalala, adwan ko ke kayo, ing pamatulan nyo kong lubos, king kapamilataning pamikakametong yu, pamalak, pamikakametong yu lugod, kambening metong mong pilubluban, at metong mong panamdam. Kayo sana mipapatlalo, ala sanang mipapagmayabang, nune maging mapakumbabaya isa ing metong at metong, kapilan man isipan, ing mas mayap kayo kesa karing aliwa. Mipapanatindi kayo sana, at emoing sarili ng kapakanan, yang isipan ng mumunang dili, ning balang metong. Makiwangis kayo panamdam, kang Kristo Jesus. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Parangalan tayo po yung maya pabalita. Ding ka na akong tupo, makiramdam lo, king siwala ko, nga na ning Ginoo. Aki kilala ko lo, at tutukilo ka na ako. Ing ginamanatili kaya kayo. At kaya ka ang temurin. Pami pasya king maya pabalita, agpangkang Mateo. Ligaya kaya ka, o Ginoo.
Jesus nga nakaring pamuntok ding saserdote, apon makatuaning balen. Nanong pamalakyo kaniti. Ating may nga tao, eting aduang anak alalaki. Lepitan ing pangani at ngana. Anako, munta ka king tamnanan tang ubas at magobra ka rin. Ngana may kibat ning anak. Kubisa. Dapat kay bat minaliwaya isip at mentaya king tamnanan ubas. Kay bat nanita, mentaya ing tata king kadwa at makanyan mo naman inginutos na kaya. O pumunta ko nga nang may kibat. Dapat tinupad king kaburyaning tata. Nino ka rin nga dua ing tinupad king kaburyaning tata. Nga itang pangane ngarang may kibat kaya. Sasabihan ko ngayon kaya kayo, nga ng Jesus karela, munala pang lungob king kayarianan ng Diyos kesa kaya kayo, ring talapan niyang ilbes, ampon ding mga rok ababay. Huling dinatangya ihuan kaya kayo, at tirune kaya kayo ing dalan ning kabanalan, at kayo meniwala kaya. Dapat, meniwala laring talapan niyang ilbes, ading mga rok ababay. Ang yang inyang ikit yun na iti, kayo pamurin bigbayong lob, at meniwala kaya. Mayap ng balita ni kaya katang kaligtasan. Kapurihan kaya ka, O Kristo. Pintulot siya po na i-share kayo ka na akong reflection kay English sampung Tagalog. Mag-request na po kasi rin liwata mong kaluguran kay abroad. Ang po rin yung mapila na Tagalog speaking na din tao Manila. Din po kasi nga kabalentala po, pero sisimbala po kay katamong misa. Well, not too long ago, used to remember, sometime in 1990, I'm not mistaken, no? There were some popular actresses and entertainers, no, who were branded as Japayuki or Brunayuki or whatever Yuki. No? They were considered, no, they were condemned actually, they were condemned as professional prostitutes at the back door of these rich countries. No? But in the gospel we have just proclaimed today, these supposed to be prostitutes who were condemned even during those days, no, were dignified in the gospel we have just proclaimed. They were dignified when Jesus said, these prostitutes will enter the kingdom of heaven even before you. Remember, he's talking to the leaders of Israel, the chief priest, the Pharisees and the scribes, and the elders. And this is what he said to them. For these leaders of Israel, this kind of a statement is something that is outrageous. It is outrageous. Something that made them very angry against Jesus. Because they were insulted, as this gospel is intended for them. What does Christ really mean when I said this statement? Well, the answer, ang sagot po, ay nasa parable. The parable that Jesus has just spoken about two brothers with the father. The father, pumunta po yung tatay sa panganay. He told the elder brother, go to the graveyard
and work in there. Pumunta ka sa sa graveyard natin at magtrabaho ka doon. Sumagot siya, ayoko. Pero siguro nag-isip-isip siya. Then he went to the vineyard and work. Then he said again to the younger brother the same request. Go to our vineyard and work there. And the younger brother answered, yes. But he did not go. Hindi siya pumayag. Nagtanong ngayon si Jesus, sino sa dalawang magkapatid ang sumunod sa kagustuhan ng kanilang ima? Who among the two, obey the father? Sabi nila, they answered, the elder brother, who said no, but then changed his mind. Nagtrabaho siya. Ang gospel na ito, it is actually a reminder for each and every one of us that in our relationship with God, what counts most is not what we say, is not what we promise. It is not our good intentions, but our good acts. Our good acts, our action, our good deeds. This is what is important in our relationship with God. If you are aware, kung naintindihan ninyo ang nangyayari ngayon sa atin, from corners to corners of the world, there are so many preachers preaching the Word of God, particularly in our place. In our country, there are more than 1,000 religious sects. Each of them claim to be Christians. More than 1,000 sekta na bawat isa sinasabing sila'y mga Kristiyano. And they preach with such a bombastic words. They preach the Word of God. Kung tutuusin perhaps you could even say, actually, when we speak of the Word of God, we are already saturated. Punong-puno na tayo ng mga salita ng Diyos. Dahil ang daming nagpipreach from every corner, simply in our place, ang daming mga religious sect na everybody is preaching the Word of God. But the fruit of which cannot be noticed in our daily life. Look at our country. When it comes to criminality, napakataas ang porsyento natin compared to other countries. When it comes to poverty, again, isa tayo sa pinakamahirap na bansa. When it comes to corruption, isa tayo sa pinakasikat when it comes to corruption. These things are not the values of Christianity. What is happening in our life is not really the character that Christianity is building upon us. Hindi ito ang pag-uugali, hindi ito ang klaseng buhay na pinapahayag sa atin ng mabuting balita. Sometimes it is the other way around. The other way around. Kaya many times I've been saying, Christianity is not simply a religion of doctrines, of laws, of regulations. It is a new way of living. Ang mahalaga ay ang buhay na binubuhay natin bilang isang Kristiyano. Yan ang mahalaga sa ating pananampalataya. Yan ang mahalaga. Yan dapat ang bigyan natin ng pansin. And precisely, this gospel is very timely. Kasi
ang mga simbahan natin, lalong-lalo na nang hindi pa pandemic, punong-puno yan ng nagdarasal, punong-puno ng nagsisimba. Mga churches, mga chapels ng different denominations, ang dami. But it is not being reflected in our everyday life. The faith that we proclaim is not reflected in our daily life. Wala eh. Anong nangyayari? Hanggang worship na lang. Hanggang worship. Pagdating sa worship, buhay na buhay tayo. Pagdating sa pagsasabuhay ng ating pananampalataya, doon tayo nawawala. Kaya the fruit of Christianity until now, no, is not being enjoyed by every one of us. Dapat ang bunga ng Christianity, una ay joy, prosperity, peace. Sa ating bansa, nakikita ba ninyo ang kapayapaan? Nakikita ba ninyo ang prosperity? Supposed to be. Ito ang bunga ng pagiging Kristiyano natin. Wala eh. Pero ang daming preachers. Ang daming preachers. Manood lang kayo ng TV. Ang dami. Ang daming mga preachers. The Word of God. Pero wala. Because we only know how to preach. We only know how to pray. But we do not know how to live the Word of God. Ito ang kailangan. Sabi nga sa sabihan natin, no? We have to walk the talk. We have to walk the talk. No? Ibig sabihin gawin natin kung anong sinasabi natin. Hindi sapat yung sinasabi mo lang. Hindi sapat yung praise the Lord ka ng praise the Lord. Hallelujah ka na ng hallelujah. Dasal ka na ng dasal. Christianity is not a lip service. Christianity is first of all a relationship. We obey the Lord. We obey the Word of God because we want to deepen our relationship with Him. Tulad lang sa isang magulang. Ang magulang, nagiging malalim ang ating relasyon sa kanila pag tayo ay marunong sumunod sa kanila, sa kanilang mga salita. Nararamdaman nila ang pagmamahal natin sa ating mga magulang pag sinusunod natin sila. And they feel offended when we do not obey them. Because when we do not obey them, they feel that they are not loved. In the same way, sa ating Panginoon, ang tunay na napagpapahayag ng ating pagmamahal sa Kanya ay ang pagsunod sa Kanyang kalooban. At sinusunod natin ang Kanyang kalooban not for anything else. Sinusunod natin ang Kanyang kalooban para bigyan lang tayo ng biyaya, para pakinggan ang ating mga hinaing sa Kanya. No. We obey Him because we love Him. We obey Him because we want to show our love to Him, to the God who so loved us so much. After realizing His great love to us, His deep love to us, now we want to return that love by obeying His will. Sa pagsunod sa Kanyang kalooban, may mapaparamdam natin sa Kanya, no? Ang ating pagmamahal. Yun dapat ang kahulugan ng pakikinig sa Kanyang mga salita. We listen to His words, not simply to know, to understand, but to do, to fulfill His words. Yun ang dapat sa atin. Kaya, ang dami sa atin when it comes to Sundays, daming nagsisimba, ang daming tumatawag sa Kanya, ang daming nagdarasal sa Kanya. But then, paglabas natin sa simbahan, ano bang ginagawa natin? Is it in accordance with what we heard in the gospel?
Madalas pa natin sinasabi, ang galing ni Father na mang-aral, ang galing, no? Hanggang doon lang. We enjoy the Word of God. We enjoy listening, to the Word of God. But do we enjoy obeying, following, living the Word of God? Iba yung sinasabi natin sa ating ginagawa. Iba yung sinasabi natin sa ating ginagawa. I remember yung isang what do you call this? Isang salesman, nagtitinda ng sigarilyo, no? So, he was trying to convince yung isang may-ari ng grocery store, selling the cigarette Hope, bago pang Hope nun. So, it was advertising yung Hope. Bili kayo ng Hope, ganyan-ganyan, maganda yung Hope, masarap, mura pa, etc., etc. So, I was able to convince the owner, no? Nag-order yung ngayon, yung owner ng Hope, no? Ang dami niyang in-order. Pero habang dinidiskarga yung order niyang Hope, biglang nag-smoke itong salesman. Nakita ng may-ari, ang sigarilyo niya, Marlboro. Marlboro. Alam niyo ang ginawa ng owner? Kinancel lahat yung order niya. No. Sabi niya, hindi na ako bibili. I'm sorry. I changed my mind. I will cancel my order. So, pinaalis niya, no? After that, tinanong siya ng mga workers niya, Boss, bakit ba biglang nag-change ang mind mo? Di ba niyo nakita, sabi niya? Na-advertise niya yung Hope. Pag-smoke niya, ang sigarilyo niya, Marlboro. Ano bang ibig sabihin nun? He himself is not convinced with what he is saying. Ganon din tayo kung madalas. What we say is not what we live or what we do. Kaya walang nangyayari sa mga salita ng Diyos. Walang nangyayari sa mga salita ng Diyos. Sabi nga na one good deed is worth more than 1,000 good intentions. One good deed is worth more than 1,000 good intentions. Kung sa sarili mo lang, ang dami mong magagandang ninanais, ang daming magagandang pinapangako mo sa Panginoon. Ang dami, 1,000 of them, but not a single one that you do. Walang kabuluhan. Sabi nga, the way to hell is paved with many good intentions. The way to hell is paved with many good intentions. Walang ginawa. Walang nangyari. Kaya ito isang reminder sa ating lahat. Ang ating relihiyon is not simply a religion of doctrines. It's not a religion simply of worshiping, but it is a religion of life. It is a way of living wherein the values of the kingdom as preached by Jesus ang ating mga tuntunin. Ang ating mga tuntunin. The values of the kingdom. Love, mercy, compassion, generosity, kindness, forgiving. Ito, mga values of the kingdom. Ito ang bubuhayin natin at magiging genuine tayong Kristiyano. And we will enjoy the fruit of Christianity kapag ito ang binuhay natin sa puso natin. We have to be more concerned in living the Word of God than simply listening to them. Walang mangyayari kung nakikinig lang tayo. I remember that story. Mayroong mag-apo. Tama ba yun sa Tagalog? Sabi ng lola,
pangalan ng babae, Wana. Wana, sabi niya, tapos ka na ba sa trabaho mo? Opo, Lola. Yung yung ating kilo, yung weight na no, ginagamit sa pagtimbang, in-adjust mo na ba? Opo, Lola. Yung suka, nilagyan mo na ba ng tubig? Opo, Lola. Yung bang bigas na mahal at saka yung mura, pinaghalo mo na ba? Opo, Lola. O, lika na. Baka mauli tayo. Magsisimba na tayo. Amen. May God bless you all. Talagang tamongan po. Itamongan po. Sa salpantaya ko, king meto nga Diyos, ipang lupos mayupaya, may ngawaking banwa ang poniato. King sablang mayayakit at mayayakit. At king meto nga Ginoy Yesu Kristo, anak ng bugtong ning Diyos. Bibait king igpa, bayo pa king sablang panawon. Diyos ibat king Diyos, sala ibat king sala. Diyos sa tuto, ibat king Diyos sa tuto. Bibait megawa, kaya kum king panga Diyos ning igpa. Aking kapamilatana megawaing sabla. King ulita mong tao, at paulining pangakabus tamo. Tinipay bat banwa. At may katawan niyang tao, lalang ning banalay Espiritu, King Birhen Maria, at milyari ang tao. May pakuya king krus, paulita mo naman. Lalam ng upayang Poncio Pilato, linasaya, meteya at mikutkot, at sinubli ang mebe king katlong aldo, agpangking ularing kasulatan. At minukit sa banwa, makaluklok, wananing higpa. Pasibay ang datang mitmong ligaya, ban mo kong karang mabie, ampon menga mate, at kayang kayarian na lang kapupusan. Sa salbantaya ko king banalay Espiritu, Gino at babie-bie, amenibat king igpa, ampon king anak. Akambening igpa, ampon ing anak. Miyagnan mi sasamban, ampon mi paligayan. Ninasbukya king kapamilatan ding propeta. Sa salpantaya ko, king meto nga kapulungan. Banal, katolika, at apostolika. Papasyag ko king ating meto nga binyag, king pangapatawad na rin kasalanan. At panayan ko yung pangasublirang miring mete, ating biyadata ngayon lang hangga. Amen. Amen. Etamo mo ng isipan, ingke katang kapakanan. Noon ay manalangin para ka ring pamangailangan, din kay katang kapatad, keti, at no ka rin man kingyato. Nga tamong manalangin, Ginoo, bustan mong antabayanan na kami, ningke kang amano. Ginu, bustan mong antabayana na kami, ningke kang amano. Kambening balayan ng Diyos, ing iglesia ning katang panahon, banding galamena at pamuntok, antabayana no ning pamaisip ng Yesu Kristo, king pamanyuyurang mitmong katapatan king Diyos, at karing pararang tao, manalangin ta king Gino. Ginoo, bustan mong antabayana na kami, ningke kang amano. Kambering ebisang mabiyebe agpangking karelang kasalpantayanan at konsensyo, banakit deing dalan pabalik king Diyos, manalangin ta king Gino. Ginoo, bustan mong antabayana na kami, ningke kang amano. Kambering magdulap king kaburian ning Diyos, king aldoldo pamibiyebe, ban king mitmong kapakumbaban, arapat taiti, kambening kamalayan at madbudtangan, manalangin ta king Gino. Ginoo, bustan mong antabayana na kami, ningke kang amano. Kambering magobra king pangmaldang pamamalita, ban igalang doring tao, at ing katutuan, at mambagla king kapayapan, at pamikaintindi, nukarin paman, manalangin ta king Gino. Ginoo, bustan mong antabayana na kami, ningke kang amano.
para ka rin hanggang may kibat opo king Diyos, at king metong at metong king matrimonyo, ban mi pasiknangan lang king katapatan ng Asus, at king katapat dang lugod ting mayap a pamilyang Kristiyana, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, bustan mong antabayana na kami, ning kekang amano. Ginong Diyos mo kay paintulutan, managyunamo king kekeng sarili. Ipayabot mong ikutang ning balang metong ke kami at ning ke kaming komunidad nung tunay miping pagdulapan ing kaburian mo o tutukyan mo ing ke kaming sariling hilig. Manano na sanang ika ing maging tapat at malugod ming Diyos nginit manggaman king alanganga. Amen. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alot na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal namin Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin ang pagpala na aming Mahal namin Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapala aming hiling. Pagpapala aming hiling. Manalain kayo kapatid, man kanakwat kayong taon, maging katanggap-tanggapi, arapaning Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan saning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ng kayang lagyo, king kikatangga sa plala ning mabilong ng banala kapulungan. O Diyos ning pakalulo, tagapan mo reting ayin mi, at gawan mong pagmulaning kanwanan para kay kami. Itiyadon mi king lagyo ng Kristong Ginome. Amen. Yung ginamanatili kay kayo, At keka ang timurin, itas yung laring puso yung makatasnaw king Ginoo. pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulit yung pasalamatan da kang parati at numan ka rin o ipa Diyos king alanganga at lubos sa mayupaya. King kekang lugod, tinubod mo kami, bani pakilala mo ang kekang karangalan. Hanggang gilutan da ka, paulining kasalanan mi, ginawa ka pamuring paralan, ban makapagbalik kay lugkeka. Ulinita ang kaluguran mong anak, meging tawo yung kalupa mi. Banating tawong kalupa ming makapagligtas kay kami king kapahamakan at pangalili king dalan. Kapamilatan na ring anghel ning banwa, iyang pangda ing karelang panalangin ning pamanyamba, kabang magsiyala arapan mo kapilan man. Misugi sa ing siwala mi king karela, king matakumperang dalit ning kapurian, ngaming kakanta. Banal, banal, banal yung Ginoo,
Ikapining banaloig pa, ikayong simuli sa blang kabanalan, ulinita ipaniga po mi. Itugtog may espiritu mantumayang titipang ambon kareteng ayin mi, ban pabanalan nala at para kay kami, gawan na lang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. At tatandaanan mi pa kanitang benging mi panganyayaya. Bayan ako sang loob dinawan ng biyanak yung pamilas at kamatayan, kinwaning tinape, may pasalamatan ka, pirason at binyane ka rin kayang disipulo at nga na, kunan niya iti ikayong anak kananye. Huling iti yung katawan ko, abidawon para kay kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay Badang Minapon, kinwaning kalis. Pasibayang papasalamat kay ka. Binyane ka rin kayang disipulo at nga na, kunan niya iti kayong anak, minom kayo kaniti. Huling iting kalis, ting kanakong daya, inday ning bayo talang hanggang tipan. Ami bubo para kay kayo at para ka rin sa blang tao, para kayong kapatawaran da rin kasalanan. Daptan niya iti kayong kapigaganakan ka na ako. Daya ng Kristo, ikapos mo kami. Misteryo ng kasalpantayanan. Kekang krus at pamanyubingin, kinabusog kami. Ika'y talapagligtas, ika'y talapagligtas, ika'y talapagligtas, niya't Inyangin ang gaganakan mi, o mapamakadudang higpa, ang kamatayan at pangasabli ng mebie. Darawon may yake kayiting tinapin ng biye, ating kalis ng kaligtasan. Layon may pasalumatan keka, impepaliarian mo kaming matumpang tala kadarapan mo at sumuyo keka. Di kami nga sanang may sulusulak yung katawan at dayan ng Kristo, tipunan na kami nganting metong ng banali Espiritu. Ganakan may oig pa yung banala kapulungan mo makalaganap, kimabilo gayato. Ban may ganap iya sa aking lugod, kambi ng Francisco kay kaming Papa, Florentino kay kaming Arzobispo, ting sablang Obispo, pari Diakono, at di sablang susuyo yung banala kapulungan mo. Ganakan mula naman yung kapatad ming minuna ng pepay-nawak yung pikong kapanayon ni pangasabling mebie. Idala mula, di sablang mayang unabi kayong pakalulo mo, kitang masalang harapan mo. Pakaluluman mo kengan. Gaban mo kengan, karapat dapat magamit kayong bielanganga. Ban kambenin naman ay Virgen Maria, ito ng Diyos. Kambenin San Jose, ng esposo na. Kambenin mo na apostol, San Agustin na kay kaming patulunan. At kambenin sa blang banal, may biyebye, kalukod-lukod keka, kikikabaning panahon. Apuryan at apaligayan na kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kambenat kayo, Diyos pang mayupayang tuto, kagamling banalay Espiritu, kay kay sablang tangalan at ligaya, manggaman king alanganga. Ngini, manalangin tayo ng kapandali ka na lugod kingig pa, karinga manong tiro na kaya katamo ng Ginoo.
Kapos pa kami ganagin sa blang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon me. Paring ka sa paning pakalulo mo, may timawa kaming parati king pamadali paning kasalanan. At may kabis kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panan at pagsadyan may panyatanamit mong ligaya. Yesu Kristong kaya kaming talapangapos. Uling kaya kayong kayariyan, natin kayo pa yan, natin ligaya, manggaman king alananga. O ganun mga Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan dalakwan ko kaya kayo, kapayapan ko babya ko kaya kayo. Kaya mo sana babaligdan kaya kaming kasalanan. Nung pansinan mo kasalpantayanan, yung badala kapulungan mo. At pamayapan at bisan metongan mayagpang king kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Payapaning ginaman tabi sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimurin. Yan bang tayong waganing kapayapan kay metong at metong. Di Kristo yung kadara ng Diyos, yung melalakayang kasalanan ng yato, nung laring mayawos, kinga po naning kordero. Ikarapat dapat pabalawos keka, dapat kikingkas mga mano, at kumayap na ako. Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atsyuka kini, at pagkasanbet ng kayang lubos sa ning sarili ko keka. Kaya masanay pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Sanlibo man aking buhay, sanlibo rin iaalay, sanlibo kong kamatayan sa palad mo ilalaan. Sanlibo man aking buhay, bawat isa'y iaalay, sa Diyos at bayan mong mahal, sa sanggalang inyong dangal. Isugo mo kahit saan, ang makinman ako saktan, dalangin ko'y maging tapat, pag-ibig mo ay
Manalangin tamo. Ginoo manano na sanang iting Eucharistia, anong numi papasyag ang kamatayan ng Kristo. Pagdala na keng kaligtasan, at gawa na keng kametong na king ligaya. Uling ginuya, manggaman king alanganga. Amen. Mga dyan tayo pong yaning orasyo imperata, laban king COVID-19. O Diyos sa igpami, lalapit kami keko, kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi keko, ingkambilan, at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na, karing dakal lataw. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula, ring taong mitutukan, manintun panulo para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula, ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap ka ring misalunan. Ban makasuyo ka ring masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela, at pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang mayangon na biye. Pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo, kaniting masakit a panahon. Ban magobra kami, para king ipakayap ding sabla, at ban makasaw kami, karetang at tsuking pamailangan. Ipani ka bumikeko, ing patuknangan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyang pon mag-ari kambe mo, king kami tunganing banal na Espiritu, Diyos manggaman, king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kami't magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. Emot sana pisawiling aklis mi keko, king kakulangan mi. Nunebagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan na biren. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin, Ipanalangin mo kami. Hindi naman natili kaya kayo. at kekan timurin. Bendisyonan na kayo ni Maypayang Ginong Diyos, singig pa, anak, at banal na Espiritu. Amen. Umay kayo king kapayapan, baging tapat tasa ng makiramdam, at tutupad ka rin amano ng Ginoo, banapasyag, ing kaya lugod tamo. Salamat, King Diyos.